Chayaykamu, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kajkamachikuynintakama. Kaypi mirimasun tukuyricha huyakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw yanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe, willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinata. Masua malula mahilia matala tanchip auhan kichkan wauhilia con playgona kachay karamchkancheña yapatawang rimarininchik nisqan programa lanchik wankunan lunes 27 de abril piña kachkanchik tukupayninpi hinaña última semana wauhilia con playgona última semana de abril jareke ripuchakoson pasachakoson ñachik akay semanataqa ayqallapin tukuchkankaykilla minchallaña paqarin mincha juevista viernestaqa ya 1 de mayo wawqillaykuna pallaykuna imaynalla hikaynalla kachkankichik kay sumaq patachay punchawpi kusisqachu llakisqachu waqasqachu imaynataq Jarikeña chay karamuña yaputanqay programa lanchik qhawariyashunchik yakay tukuyrichaq willakuykunata punta qalaypiqa taytanchikpas sutinpi chiqapchasunchik willakuykunata alcalde de Totos wawqillaykuna alcalde de Totos kunan punchaw riki yaqalla mana llamkarullanchu imaynanpi astawanqa llaqta runa riki piñarukusqa alcaldepaq hinaspa toma de local nisqanta rurarunku imaynanpi alcalde riki mana cumplinchu llapa imapas prometikusqanta ña último wataña kampas ripuy watachañam kampas hinaptinqa manaña cumplinmanñachu wawqillaykuna panichallaykuna acá ahora está toda la población ahí está el ruido. Hay una parte acá, pero para tener mayor panorama nos vamos a subir al segundo piso. Mucha gente. A ver, vamos a ubicarnos en un lugar específico. Acá está, de acá vamos a ver todo el panorama. A ver. La policía, Serenazo, ahí está continuando. ¡Váyase! ¡Burro, traiga burro para ¡Chicote! ¡Chicote!
Aquí no estoy, sí no estoy. Entonces, lamentablemente, me has caído. Ya, que te pague, señor, han sido 2 o 3 meses. ¿Verdad? Así es. La llave tiene que ir a entregar. Lamentablemente, Acá están redactando el acta. Guerra. Mamita, se corrió el alcalde bailarín. ¿Qué pasó, mamita? Wali tiene que cubrir policía protegieron caena tener conseja cuico. Mana wali chiquit munancho pero bien Yulia y mana sata juagna Yulia wak alcalde. Ima pas paro santa kumpuya, nuka pas warmilla kaspay pas ruanay pak mirimani, mana ruanay pak manam. Manam ima tak sa ari ni mancho ni tambi manam ni mancho. Ima tak ruanay kapten chik ni mang ima ina wak na niya Yulia nya wak alcalde. Kaya nuka palabra es. Mami, ima tata kamanya kuchkaran kichi. Inicial wasita, kaina watamanta, suchu chingu. Natam, Agosto tam khalayku, September tam khalayku, November tam khalayku, manam ni khayka pirwaita atinchu. Ari chay maya kuniku, chay manta, waktu tus pantaman karitira, mana tukusha. Kay lawri kuchaman yay kuchka, mana chayha alinchu makina apay kunampak yakutas chay nin tarichkatin pinata kulparong man chay na to chay wamangaman tamuk kuna chay tatshawan ima pakta apay kumakina chay la única laguna que nos abastecibanco no sé cuál como 6 comunidades si chayta ima tatsuarun canchu yaku tutuchpa chayta nyuha mañakuni señor periodista. Ya, mami, ya, gracias. Estado pregunta pedidos para mañacoinen uyarganchimina ruapos aikichikme institución educativa aikichik tan isparrike prometicos hay institución educativa inicial chay nayatagareke chay irrigación nisjantapas chay canal de piedra blanca nisganchay pas paralizado hay nawatamanta. Ya que nichkan cada rato prometicos has excepten con hukninkillata jalay con gaña nispa y chayna la zapaquilla watantin pasaron. Porque yuyacheko manaya hongalwakuchu hay nawatamanta zapaquilla rik cada nichkan primero que en agosto, noviembre, diciembre, chayna tarik. Prometico yarja hay nawata kunan kama mana cancho. Yankunapas total abandonado nichkamérica ojilegon plegona. Alcalde Retamoso Galvez, alcalde de Totos mana llam kachkancho llaqta runapaj. A parlaitaja parlarjako alcaldewan acuerdo kunata ruasunchik nispa chaynachkaspa alcalde que fue un descuido ayejeron rico que llegó pegona ayejeron chay juñona cuimanta conan suyachkanko alcalde pronuncia kunanta kay asunto manta cumplingacho ima inay chaydata llaqtarunapas yachaykuy tamunachkan taps alcalde so que llegó pegona Kunawata haripo con gañan mana promesan con una compleja ya prácticamente chaya pento con a ver que perimachas janko to uya chayko sonchik hasta a ver educativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros para avanzar, para ganar más tiempo? Hay que nombrar comisiones, señores, para con eso. Ellos van a seguir ahí, van a estar de pie a pie, van a trabajar con él. Ahora, si ellos
La comisión nos informará, pues señores, hay esto, hay esto, hay esto. La comisión Policía pedirá en el expediente técnico. La comisión nos dirá intermediario, cachcan. qué empresa va a ejecutar. Wale Así mismo, señores, wale misa picachka wale chis Opa, y mata el el gobernador que viene a ser su cuñado directo. gobernador ayuyan Cuñado directo. ay wow que le compré con chayan pasa corullan kai todos pe China llata hay conflictos con ancay punchao con ape chay pewak pewao que con apale con a kai Corrientes mayupipas enfrentamiento caros ja chay piso sega policía tawaño al hukta uktaña tajquerero las jaco kay comunidad nativa Providencia nishampi chay pasacoron kay Corrientes mayupe distrito Trompeteros provincia Loreto región Loreto Lao Perique paikuna chay buki tariki chay buki petrolero chaytaja niskarqaku machqayninpa niskayki chay a veces llullata kaytapas willakamunku llapanam chay asaltantem chay bukitaja aparun nispa manachu willachkaykichik kunanqa tikranpakaramunña chay willakuy yaskayna willakuykuna tikranpakuna mana ñuqachu pantarqani chayna pantachikuytaya apamurqaku ñuqapas pinsarqani seguramente asaltantes niskay explicachkaykichik asaltantekuna pero mana asaltantichu kasqa sino llaqta runa wawaqllaykuna kay comunidad nativa Providencia nativa mana kayna nachu colonokunachu paykuna riki chay embarcación ta Hichorosqaku claro chay leyman hinaqa asalto mriki pero según comunidad pa rimayninman hinaqa chayqa simplemente un decomiso en aspas nisqaku comuneros 2 millonista pagawayku nispa machu chaytaqa nipapas nichkaykichik ari 2 millonista pagawachunku nispam chay asaltantekuna mañakuchkan nispa en realidad kaqaykunan chihapchakaramun chay willakuy mana riki asaltantekunachu sino llaqta runa pero imananpi chay llaqta runaqa no pues wawqillaykuna pallaykuna kaypi kachkan problema chay comunidad nativawan naspariki mana paykuna chay toma de local chay paro chaykunata rurayta atispanku mejor chay bukitaña riki secuestrarurqaku en aspa como indemnización me pagawananku 2 millonista nispa mañakurqa riki wawqillaykuna pallaykuna como kay policía ocupeja ello llaqtapaq hasta ñuqanchikpapas porque hasta ñuqanchiktapas engañarwanchik paykunaqa asaltante como son asaltantes risqaku chay bukitaya hichomusunchik chay asaltantekunamanta nispa y chay risqankupi chay policiakunata wañurachin flecharunku flechawan chay wawqillaykuna pallaykuna chay operativo nisqanta rurarunku chay Corrientes mayupi kay wañukuq policía pasutingasqa Carlos Alfredo Alejandro Neira Abanto kimsa sutiyoqra kasqapsa Carlos Alfredo Alejandro Neira Abanto kimsa chunka wata pay wañukusqa chay operativo nisqanpi chay iskay barcasa petrolerotas chay retenerunku retenido chay nagachkan retenido nison detenido policía ocupin chay detenido retenido nison chaya chay pasakurqa riki haynin paraq
pero enfrentamiento jakaron kunan punchao, ¿no? Kunan punchao chay barcasakunata hechomosunchik nispa qaritokospa policíakuna karqa. Y como son comuneros nativos yunka runakuna, campakuna, acostumbrado yunkapi militarkunallata que separamunku wawqillaykuna panichallaykuna kaypi más bien yachaykullaswanchik imataq exigencian kay comunidad nativapaq chay comunidad nativapas yanja chay barcasakunata reteneronku, ¿no? Agay totosmanta rimachkanchik imaynanpitaq totos runa waka toma de local paro nisqanta ruranku alcalde mana kasuptin y seguramente kay lugarpipas chayna kachkan pero llaqta runapa rimarininta mana pipas willamuwanchikchu. Todo es parte policial, pero chay parte policial ja mayoría wawqillaykuna pallaykuna todo llullamrik, llulla wawqillaykuna pallaykuna mana paykunaqa chiqapchanqakuchu mana ari kaymantan wakmantan porque lo principal kay estadopa kay policiakunapa imam ruraynin chay intervención rurasqanku chiqapchaymirik. Entonces chiqapchanankupaqqa mana paykunaqa ninqachu llaqta runapa mañakuynintaqa ari llaqtaruwan kayta mañakurqa natinmi mana estado o alcalde o pipas o empresa mana kasurqachu natinmi secuestrarunku bukinchikta chaytam rescatarirqaniku mana chaynataqa ninqakuchu simplemente parte policial ninqa chay runakuna achka runa huñunakuruspan yaqa iskay chunka pichqan runakunam riki yaykurusqaku chay qanchis tripulantitallataqa riki flechakunata hawachitin mancharikurqaku nispa riki qunqurarqaku chayllata hawachiwasun riki armayuqkuna yaykuruspam riki deteneronku, secuestraronku, chaymi liberaq rirqaniku nish chaynan pallata rimanqaku parte policial riku wawqillaykuna pallaykuna. Así que manam chay policial tal vez kunanqa creenchik ñachu, manam creenchikchu wawqillaykuna pallaykuna, hasta que kay llaqta runa rimasqanta llaqta runakuna autoridadkunapa rimasqanta uyarinanchikkama chaykama mana creesunchu, ¿ya? Pero imaynan pullamuchkayki chayri wañuykaron chayraykuya yuyachimullachkaykichik. Bien, más rimaririku wawqillaykuna panichallaykuna kay programallanchikpi chay leptospirosis mamallay mama chay rimaypas sasataq chay virus pues bueno kay huknintaraq tukupaykusun chaymantaña chay leptospirosismanta rimasunchik parte saludmanta pero kaypi churaykamusaqña ahora sí naspa riki chaymanta chay partita rimarisunchik pero igual futuchanta churaykamusaqña. Bien wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu ya ves más rimay wawqillaykuna panchallaykuna hamuchkan kay Huancavelica lawmanta chay wañuchikuymanta wañuykaron anachu llapa chay militar wañurachirqa llaqta runapa churinkunata jovinchakunata
futbolistakunata paykuna chay pelota haytaypi kurikacharqaku ninmiriki chay llaqtankumancha huknin llaqtachaman rirqaku chay richkaqtam chay riki balearusqaku kayta kay ultimopaq churaykusunchik chaykunawanchik kaytaraq guarda chayku llasaq chay leptospirosista kunanqa ima pasakurun documentota rikurirachimunku testimoniota hinaspa kunanqa nichkanku ya ves intervención karqa legal ya ves droga apachkaqtam hapirunku ya ves baleanakusqakum riki manam riki militarkunaqa balearusqachu astawanqa chay enfrentamientum kasqa nispa kunanqa wawqillaykuna pallaykuna tikraramunku y kay partitapas manam creenchikchu wawqillaykuna panchallaykuna ñam policíakuna militarkuna acostumbrado chay sembrado nisqan ruraypi chay famosos ternas chaykunapas protestakunapi ña yachanchik ña porque mana atirunkuchu riki llapa llaqta llapa prensa riki redes sociales nintakama a través de diferentes medios llapa chay militarta wajachichkarqanchik riki kay rimaykunawan criticanchikunawan yachasqanchik hina qanchis rirqaku chay camionetapa anki wakiqkunaqa nichkan pusaqmi rirqaku nispa manam qanchislachu porque ukunpi rirqa hawanpipas rirqakum nispa claro hawantinpi rispaqa hasta chunkapas rinmanchiki karqa porque chay camioneta 4x4 qipan riki kan taksachalla cabinachan pero chay cabinapi cargachata allinta tolvan ninchik mana cabinachu cabinaqa riki chay choferrinam chay tolvan chaypiqa cargatapas apachanmi allinchata entonces wakiq nichkanku pusaqmi rirqa wakiq nichkanku según hina kikin militarkuna nisqanman qanchis pichqata wañurachinku ña kimsa pataqa qayna punchaw sutinta rimarqanchikña kimsa pata llaqtaruna futbolista huknin kasqa danzantijera pero futbolista huknin kasqa capitán huknin kasqa arquero ¿no? Iskay patañataq mana sutinta willamuwarqanchikchu pero kunan wawqillaykuna pallaykuna chay iskay pata ña sutincharunkuña hukninsi kanman kasqa colombiano chayna nichkanku colombiano chay colombianos riki ña hina llaqtanpi Colombiapi requisitoriayuq kasqa imataq chay requisitoria ñaya llaqtanpi qatikachasqakuña kay colombianote natin kay Perú mayrikamurqa imamanta chay requisitorian kanman kasqa riki kasqa riki chay armakuna rantikusqanmanta hinaspa drogakuna apakachasqanmanta chaywanmi kunan llapa militarkuna defendikurunku wawqillaykuna panchallaykuna chaywanmi defendikurunku hinaspa mana kayqa parte policialchu kanpas imayna pero kaypi kimsa hojata papelta rikurrachimunku hinaspa nichkan ari ñuqatam contratawarqaku
droga apapakunaypaq chay wañukuq chay colombiano chay primo Itacama primuymi chay huknin wañukuq hukniñataqmi chay colombiano primuyta contrataq primuyñataqmi ñuqata contratawarqa pero manam ñuqa sapallaytachu pichqa chunkatam contratawarqaku imapaq drogata qhipipakunaykupaq chaymi chay famosos mochileros chay mochilapi riki apanku chakillawan drogata imaynanpi chakillawan kayna carreterakunapi kayna patrullakunawan qunqayta tupaspa ama hapirachikunankupaq claro por partes rinku riki chakillawan por partes ñataq riki rinku carrupi sonan paykunaqa purichakunku chaki disimulawlla chaypi sutin mochileros y ñuqa manam kay parte policial o kay testimoniota creenichu kaypi kachkanqa kimsaraq firmapas kaypi hasta tawaraqchu kachkasapis firmaqa mana creenichu chay huknin pullakusqanta chaypi aqay sumaqta qillqarusqaku hinaspanin drogatam aparqani chay willakuq kay firmaqsi nichkan drogatam aparqani mochilaypi chaqay chay mochilaypi kachkan droga nispa pero kunankama mana chay droga rikurinchu mana chay mochila rikurinchu y kay testimoniowan kunanja qhiwironku llapachanta chay karqa operativo legalmi nispaña armayuqmi drogayuqmi purirqaku kaqaya droga apasqan kaqaya kikin testimonio nispa kaqaya willakurun kikin kaqaya firmasqa kachkan drogatam chaypa parqaku pero manay kunankama rikurichinkuchu chay drogata mana kanchu ña policiakuna fiscalía tajwichakurunña chay baleanakusqankuti carrutapas tarinku policiakuna chay militarkuna mana policiachu chaypi enfrentarqa militarkunapa chay balampa kaskillullanta tarinku chay carropi chay pampapi chay cercakunapi tajwichakuspanku mana tarinkuchu ni armata mana tarinkuchu ni chulla kaskilluta ni chulla balatapas ni nada ni navajatapas por último tarinkuchu chay carropi mana kanchu chay carropi ni navajapas porque según kunan chay tesis nisqantam kunan astawan masta kallpancharamun kunan manam chejapmi chay enfrentamientoqa karqa kaqaya willakuchkan kay testigo chaqaya chay droga apaq chay narco chaqay chay colombiano armakuna rantikuq paymi chay armayuq purirqa pero mayma chay arma kanchu chay arma porque aunque armata rikurrachimunqaku hinaptinpas huellas digitales o huellas dactilares mi kanan chay armapi claro rikurrachimunmankuchik paykuna fácil tariki chay armata kay armatan tariniku makinpi nispa pero mana huellas dactilares ninkanqachu hinaptinqa manami pero kay tesis nisqanta allinchata llamkarusqaku wawqillayku este es un sembrado prácticamente aqaya comando conjunto fuerzas armadas justo kay testimoniowan kallpanchakurunku hinaspa lunes punchawtaqa karqa patrulla militar nispa qayninpa pasaq lunes punchawtaqa manaya kunanchu kunanpis lunesñami kachkanchik chay pichqa runata wañurachirayku chiqaptapuni karqa ataque armado nispa ahí está comando conjunto ratifica que patrulla militar fue atacado con armas de fuego kunan kay willakuy kayqa en operativo que dejó 5 muertos en Huancavelica
Pero chay nichkano oqleko mayma chay arma cancho chay arma. Porque según un poco balística tayachanchik tumpachallataja, pero chay balística nishan kay te peritaje nishanta mana arma manejaitacho. Arma manejaitaje yachanko riki kay nakunam kay soldado kona kachakuchakona o tagariki policía kona. Pero según peritaje balística un tumpallataje yachanchik balata kacharin que inaptenga polvoran mikidan. Primero, chay baleakpa makimpi ninko awqillaykun paykuna. Chayqa fácil chayatari. Chay isótopo ninkuchu chayllata. Chay rayaron isótopo ninku chayllata urqachaykunakunatinqa ya makimpi tarinqaku chay rastros de pólvora. Chay tarwarunkuchu mana wawqillayku mana kanchu chay. Kunan anque chayraq makinman churanqaku chay armata no es igual. Chay armata tuqyachinkunatinqa diferente armata hapinkunatinqa mana quedanchu rastro. Quizás huellas digital chay armapi tarikuronqa pero mana chay rastro quedanqachu. Segundo, primero chayta completaykusunchik. Chajaya nichkanko chay enfrentamiento karqa. Entonces enfrentamiento kaptinqa chay wañuqkunapa o chay kawsaqkunapa makinpi tarinkuchiki chay rastrota chay bala kachayasqankuta. Mana kanchu chay. Segundo, quedanan como carro perichkanku quedanan carropipas rastro de pólvora wawqillaykuna pallaykuna mana kanchu. Tercero, chay balata kacharinku inatinqa chay casquilluchanmi wichin. ¿Ya? Chay casquilluchanmi wichin inaspaqa chay qariki fácil tarilla. Tayitaqa tarirunkus casquilluchata chay carro ukupi pero chay casquilluqa chay militarkunapas manas chay carro periqkunapachu. Entonces, claro, chay casquillota cacharispachi ay casquillota tarini con isparaqchi que militar con agari que chay sembraron isgantro argaco. Y está toda la tesis wichikuron. Enfrentamiento carga y tal. Todos los detalles de la balística. No hay rastro de enfrentamiento. Sí, chay militar con balas hanga ahí está, casquillos ahí está, guaños jacón, aquiris jacón ahí está. Entonces no ha sido enfrentamiento, sino asesinato. Por último, paikuna ningri que drogata chagaya testimonio pevillakuchkan mochilapis apasja drogata. Pichachun caronatas contratasja jepinampa mochilero conatas pa justo chay camioneta perisja apastin. En las pescavachis jawak mochila epim gachkan droga apasja inispa y cancho chay mochila cancho pero seguramente jepapaja chayman conseguimos pareja ahí está hemos encontrado nispa nengaco. Chay tesis wawqillaykuna pallaykuna servicoron imapaj porque chay comando conjunto fuerzas armadas de Nicaragua no ha sido oficial, ha sido legal. Enfrentamiento en carga, por lo tanto, manam asesinato chay capulawayku militar nikunata yaten chay militar kunata chay con cuña chay nam carga chay napuncha niskanchik chay años 80, 90 pipas, igualito carga wawqillaykuna pallaykuna, igualito, nada menos, nada más chaytaraq yuyarichiwan. Yap inocente runata wañurachispami que tompaykuqku. Enfrentamiento en caro, wañurachini con tanto tanis a veces militar con wañurachiwasun ayqichakuqku ayqikuqkunata.
enfrentamiento hay iskapachkachtam wañur seperone con ispa ojilegon pleigona. Y caso de este testimonio es igualito, chay años 80, 90, 2000 chay watapipas chay nayam carga. Runatam yangapas majas pare que rimay. Pem jefe que pewan me parlarán que piconam runay que conan ispa pangyach captain me que origen que chopaita ari ninang kama. Ari nirupting nyatah. Chay testimonio ang chay hukninta maskamujko ikikintapas tompayko yabeste rukumikasqa firmarachinko chay huknintapas aparamunko y lo malo chay 70, 80, 90 pe chay 2000 pe imam karqa ama paykuna fuerzam kay pangyawan ari nirqani nispa ama ninankupaq chinkarachejku wañurachejku ayta caso Wanta chay estadio Wanta nisqanchay runata aparoqku chay manas chaypi wañurachejku ayta caso Cabitos y chayna montón de casos oqllaykuna pallaykuna. Es lo mismo, es la misma estrategia oqllaykuna pallaykuna. ¿Ah? Chay justamente chay huknin sikasqa colombiano chay colombiano tumpaspamik kunan militarkunata kachaykachinkuña ha sido operativo legal. Fiscalía nin como ha sido operativo legal enfrentamiento carga por lo tanto fiscalía yachan chejap kasqanta wawqillaykuna pallaykuna de que chayqa carga asesinato. Peritaje yachan de que mana chay huknin partikunaq chay jovenkunaqa mana balataq kacharirqachu pero chayta yachachkaspa kaqay wawqillaykuna pallaykuna ari enfrentamientum kasqayta ahí está el colombiano, ahí está testimonio, ahí está ahora sí chejame que kasqa enfrentamiento kachayko sunchi igualito oqllaykuna años 80, 90 chaypi, 2000 chaypi manam pimanpas qiqakuyta atiqkuchu qiqakuqtaqa qiqakuchkasqa kutiriykuspami seperoqriku oqllaykuna pallaykuna militar willakunki seperusunaykipaq chay hukninman bueno hukninqa defendiwanqachiki hasta waña chay pues soplón bala chay fichapiqa riki llapa runa mejor upallachalla yachaspapas riqsispapas calladito nomás sin hablar nada mana chayllachu ari chay detención kan riki 48 horas detención preliminar como mana riki kanchu huk acusación fiscal detención preventiva nisqan ruwanankupaq kachaykunku y inocente chay warmakuna ya nisunña ya chay colombiano chijap kachun drogo narco pero chay wakiqkuna inocente pues wawqillaykuna pallaykuna chaqa ayllunkunapas rimachkan aylluyqa campesino manam ni chaytaqa riqsirikupaschu nada total eran futbolistas chaymanta achka rimay kachkan wawqillaykuna kunan imanintaq chay Arriola jefe de policía ya ves ha sido enfrentamiento o sea han hecho un sembrado wawqillaykuna han hecho un sembrado. Ese sembrado ya es característico ya de la policía de las fuerzas armadas o porque pingayman mik yaykurunku hinasbamik paykuna chay pingaymanta lluqsinqaku tumpaspa y chaqaya justo ahí está el chivo expiatorio awqillaykuna pallaykuna llaqtarunan imanintaq el mismo alcalde del centro poblado de Pocacolpa imanintaq chay iskay warmakunatam chantajeachkan
manam chay drogataqa aparqakuchu chayqa falsom. Chay joventaqa chantajearakun, presionarjakun, chay fuerza majarakuya. Porque como penjayman kay fuerzas armadas yaykurun, tienen que salir de ese penjay, pero yullawan. Aquí conocemos cómo trabaja la policía, las fuerzas armadas. Chay estrategia con amana que paikuna para horas hancho, hay un manual, hay un manual, chay manual ya también paikuna complicanco. Chay manual kari que kachkan Estados Unidos pero rasja, Gran Bretaña pero rasja, tu manual chay ya también kay, pero copianco chay ya mi con paikuna. Pero con redes sociales antes que ya no pavanche, mana que redes sociales can mancho carga no se engañaban, pero acá erimach canchica yunca manta. Como mana paikuna pa cancho antena, mana cancho celular, no hay redes sociales. Son comunidad indígena, campa con arascanco. Mana testimonio te yachanchicho y engaña y con ya fácil. Mana yachanchichu kunankam imaynanpin paykuna chay iskay barcasakunata reteneronku. Porque yanqa paykunaqa chayta ruwanqaku. Imatachiki mañakuchkanku imachi kachkan pedido. Chaymi chayta ruwachkanku. Es igual chaqaya niskanchik kay totos. Totos imaynanpita chay llaqta runa chay toma de localta kunan ruran. Porque el alcalde no cumple, entonces por pedido, pues. Y me pita chay protesta con la carja. Es por algo, pues su con plegona, entonces. Ya se sabe, ya, pues las estrategias de los militares, de los policías, o plegona. Que partido campeonato Copa Perú me carga ningo con plegona. Solo que ayllun kusqasqa chaypi napinsi chaypi samapachakuykosqaku huk iskay punchaw hayka punchaw iskay o kimsa punchaw chaynam chay ayllunpa willakusqanman hina como ayllupiqa que hakuchik kayno que eso es fácil ñuqapas joven kaspay chayna yachapakustinguna purerqan igual kay wasimanpas yachapakamuqina joven masikuna eran huancavelicanos, cusqueños. He tenido un amigo de la selva que ha vivido conmigo casi 3 años. Otro amigo que ha vivido casi un mes. Y me dan pipaikona yachapakua pasajichan kumana kapteri que Samachuaya, Mikucha, Manang Pasay, Pacancho, hasta Achanach Lam Capacuruaya. Lam Capachacaramos, Lam Capachacaramos, Chay Pasachay, Chay. Y es así, con peligona. Conocemos esa situación. Entonces, Chayna pasa con alcalde de Pocacolpa, ese testimonio es falso. Pero ahí está pues las fuerzas armadas, policías. Ya chanchik ya imaina llamkas hankuta. Chay imaninkum chayta chay protocolo antiterrorista ningucho imainan chay pikachkan chay hilgas goglegon playgona. Chay terruku timpu pa ay katata garona ta sopa apacherjako. Falso testimonio ruanankupaj. Más rimari wauhichalay panchalay más rimari kaymantariki. Seguramente va a haber más novedades. Chañatari wauhichalay pancholio Limape cercado Lima nishamka Avenida Alfonso Ugarte y Bolivia nishampa Limape Bolivia, Girón Bolivia Alfonso Ugarte. Chaips policía porichayachkar motochampi. Enaptense carro que saroron wauki yaikona pancha yaikona motontenta. Cascompas pampapi motompas chayusja
zapatompas huecherosqa, kaqaykuaypi zapatuchan wawqillaykuna palaykuna. Guantesninpas huecherosqa por total desastre wawqillaykuna palaykuna nishupaqchiki chay tanqaykurqa fuerzawan kallpawan riki chukarurqa. Chayta mistirimaypi ninchik riki investido ninanqa kallpawan hamus iman toro kallpamuspan runata waqras tanqan anchayno chay chitapas waqrakuq kaspaqa chay waqrachakuntaqmiki lisuchamiki chitakunapas. Entonces chayno wawqillaykuna palaykuna pasakurunman kasqayta total mana chay runapa futunqa kanchu, porque además chaykuna mana atiswanchu publicayta riki. Eso es un prohibido. Pero ichaqa está su casco, su moto, parte de la moto, hasta zapatum, su antes está testimonio. Che accidente kasqanmanta. Más remari cheña tarico wawqillaykuna palaykuna kaypas kachkan mama imanchik llaqtanchikunapi pasakumpas. Kay Cuscupim pasakurun kayna wawqillaykuna pallaykuna. Wasipis tarirunku runata nakasqata. Nakarusqa wawqillaykuna pallaykuna, nakarusqaku runata. Paymi chay Rudy Benavides Charalla. Paymi riki chinkarunman kasqa kay 18 de abril taraq. Ya semanaña pasaron, semana más chanña. Chaypi chinkarusqa riku wawqillaykuna pallaykuna. Semananmanta tarirunku wasipi. Manaña completutañachu. Partillataña wawqillaykuna pallaykuna. Kuchupasqata. Pero chaytaqa kaqayka Huamangapis mana huk sipashata nakarusqaku huk wata Semana Santapaq brasun sapapunchaw rikuri huknin brasun kay lawpi huknin piernan wak lawpi chayna. Chaytaqa yachanchikña pero mana chaynachu. Ya claro, igualito cercenarunku chay nakarunku pero parte como edificio wawqillaykuna pallaykuna achka piso hinaptinsi uku pisopis partinkuna na pisopis partinkuna chaynata churaparusqaku ama musyachikunankupaq. Semanamanta tarirunku chay wasipi policiakuna diligenciata ruraspa. Porque hukaqninchik willarurqa wawqillaykuna pala hukaqnin yacharurqa. Kay segundo piso kachkan kay mana edificiocho sino hatos imaninchikqa claro hatos mana altos ni mancha. Altos ni wasi ni mancha pequeños edificios antiguos. Ka altos ni wasi pilla torosqaku pe hukaqninchik willaykurqa naptinchik jay ayllukuna musyarurqa nas policiata minkakuykos policianta yaykurusqaku. Chaypi tarirunku chay cuerpo como semanaña claro nakarurqaku yaqa chay chinkasqan punchawkunallachiki. Wañurachirqaku nimancha wañurachirqaku naspaq manaña maymanpas wischuyta atispa riki nakarqaku. Semanante riki nakarqaku chaysi chay cuerpo kachkasqaña asnaypiña descomposición. Ena tiene que chay asnay lluqsimutinchu aquim asnachkan imach asnakamuchkanpas nispachu nirurqakupas posiblemente chaypis kanmanmi. Imamacha asnamunqaqa a ver hawamusun nispapas yaykurqaku. Lo más grave wawqillaykuna pallaykuna chay policía yaykuruspa tariruptinsi imayna niswan brasun kay lawpi. Huknin makin wak lawpi chaypi wakpi wawqillaykuna pallaykuna. Y lo raro umanñataq kachkasqa mankapi. Uman. Cebollayuq aderezasqa. Mankapi timpuchkasqa uman wawqillaykuna pallaykuna.
parece ya canibalismo. Tensi chay tariki tapuptinko imapaqsi timpuchisqaku imapaqsi chay timpuchispa yanoruspa alluquman qaranankupaq alluquña mikukurunman karqariki umachanta tullullanña riki tullullantaña calaverallantaña chay wischuymanmanku karqariki umantapas yanosqakura wawqillaykuna playkuna aderesasqachata cebollachayuq papachaykunata ¿qué tal? Zanahoria chayuna. Ay, wawqillaykuna playkuna chay wasipi tarironku Gabriel Condori Olmedo, principal sospechoso. Paymi chay wanchiqnin kachkan nispa. Chaynallataq chay pesquisas nisqanta ruranku, o sea, hasta Jatipanco nispa tarironku, Japirunku nisunchik Oscar Franco, 21 años. Chay iskaynin chayta rurasqaku wawqillaykuna pallaykuna. Kaqaynichkan cocinaban a mi primo la cabeza de mi primo para dárselo a los perros como alimento. Chay aylluriki yaykuspan chay umanta manka pitaron chay tarik willakuchka wawqillaykuna pallaykuna. Según kikun chay hapisqakuna willakunku tinsi ninriki chay wasipis tomasqaku upiasqaku y chay upiasqankupichiki pilya ima rurqaku chay wañurachirqaku riku wawqillaykuna pallaykuna porque ninriki cuchillowansi tuqsirusqaku hinaspañataqsi umanta takarusqaku martillowan chaymantañataq nakayta riki qallaykullasqaku anki policía ninriki manam chay canibalismo karqa porque canibalismo chay imaynama runataq yanurqakuq nispapas niswan karqa pero según willakusqankuman hina riki chay allquman qaranankupaq kanman karqa chaynata riki allquman qarachkaspa yanospa qarachkaspa riki chay tukuyta munarqaku chay aychata riki wawqillaykuna pallaykuna ayta kayna wañuy karon wawqillaykuna pallaykuna Cusculawpi chayñata riki kunan rimasunchik justamente kay leptoporosis mamallay mama kay para qharichaykusa kaymantaña kuchuchaykamusaq kayta kay leptoporosismanta rimachaykusunchik porque chaymanta justuri rimananchik kachkarqa natiriki kay hukninpi concentrakuykunchik hinalli chay leptoporosis chay unquy rata unquy nirqanchikmi chay puntakunata rimaspa kay leptoporosismanta hinalli chay rata unquy wawqillaykuna pallaykuna llaqtakunapi rikurichkan mastaqa rikurin nisyu parawan wawqillaykuna pallaykuna ña nikichin imaynampitaq nisyu parawan porque paraykamun hinaspam chay llapa ratapa wasinman riki yaykurun yaku inundaron riki wasi chayanta chaynapim chay rata unquy wawqillaykuna pallaykuna rikurin porque ratakuna riki allpapimi uchkuparon riki uchkuchapim yachakun hasta wasikunapipas uchkurun chay uchkuchakunam yachakun pero pararon hinaspaqa chay uchku wasichanman riki yaykurun mana chay uchkullapiñachu yachan hinaspa riki wasipi yachakun wasipi yachakuspaqa ispaykarin abusutaña ruwarakun riki wasipi chaynapim chay rata unquy wawqillaykuna pallaykuna a ver esto vamos a llevar kay hanayman no sé chaymanchu chay ahí está bueno
Entonces, chaynapi wawqillaykuna peleaykuna. Entonces, ña nichkanchik ña chaymantas cuidakunanchik siempre, ya. Chay rata unquymanta. Anqataq rata unquypas hapi imawaswan. Waqaya niwachkanchik kay norte lawpipas kunan kay último punchawan parachaywan kay qhalla punchaws allin paraykaman kay ñuqa lawkunata. Kunan susigachaykaman nikawan. Tutakunaraq parakun allinta. Kay pasaq punchawkunapi. Entonces niwachkanchik, por ejemplo, Lambayequipi kachkan 80 casos. Según la doctora Sofía González, especialista en enfermedades infecciosas tropicales, pairi kenin diferenciananchikmi kay infección y enfermedad nispa. Infección se huk rikchaq. Kay enfermedad nisanatas huk rikchaq niwachkanchik. Chayna niwachkanchik kaypi chay leptoporosis chaypas achka clase niwachkanchik. Wakiqsi tumpalla, wakiqsi nisio hapiko. Ña nirqanchikña imakunas hapikun chay leptospirosis nisqanwanqa primero fiebre, umananay. Cuerpopas nanapakunqa, principalmente kay chakinchiklao, pantorrillas y malestar general. Entonces kaytas pantaruswanchik gripiwan. Gripe mikichayqa ari gripipas kayna chaki nanay nintinko hasta cuerpo pues hasta nanapakuy nintinko napikunmiki. Fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, malestar general, chay kanmi gripipipas. Pero chay leptoporosis pas chay gripi kaqllasa. Ratakunapa gripinchiki. Pero si chum chay tamana hamperunkicho, gripillam nispay, tirikam gripillaman churachkanki, cuerpoyki avanzachkan. Haperusunko ictericia, ay chayki qilluyayta qallaykun. Mam. Yawarkunapas ya pawakachanqaña. Hígado chaykiwan riñon chaykipa ya ismuchkanqaña. Chaymantaq sistema nervioso chaypas nisiotaña. Chaymantaqa ictero hemorrágico nisqan ñaqa pero sonki. Iskay kimsa punchaw mana ahí mismo kayna gravichakamutin postata erunkichu hinatinqa wañurachishunki wawqillaykuna peleaykuna. Entonces, principales fuentes de contagio: agua estancada, charcos, inundaciones, desagües o aguas no tratadas. Chay, que manipulación de objetos contaminados, latas, superficies. Atún lata, chaynayata leche lata, chajawankuna purikurum inas ispaykarin. Mana lavan kichu lata tapas, porque lata tapas lavanas wawqillaykuna peleaykuna. Chajawankuna ispaykarin chaynintinta mis picharunki mana mayllayguspa. May lata tapas lavachkasaq mikuyqa ukunpim limpio chakachkan nispa manaya chajawan mami ispaykum qachacharman. Chaymi chay contaminarunqa. Entonces, chay mayllana chaytapas chayñatarique yaykurun a través de heridas y mucosas, ojos, nariz, boca, mallay mama. Chay ukuchachakuna, chay ratakuna, wawqillaykuna peleaykuna, chay bacteria, chay leptoporosis nisqan chay bacteriata ispaychanta riki wischun. Chay ispayninpi kachkan chay unquy riki. Hinaptinsi chay uro, chay bacteria yakupi causan iskay semanata hina. O sea, yakuman ispaykun chay rata y chay ispayninpi chay uro, chay bacteria causanqa iskay semanatara. Ariki chay yakutapas sumaqta tapana wawqillaykuna peleaykuna sichun huchachisqa yaku aysakupi yaku kaptinqa.
Así que chay maypim kachkan nishu yakupanan huchanan chay ratapakanan chaykunata cuidakunanchik. Agricultores, ganaderos, veterinarios, chaykunata que ya jawarinanchik chakrakunapi rikurishkanchu chay unku chay rata, porque rata rikurinqa chay unquypis rikurinqa chay rata ispaynintinta ya que hapirunchik siminchikman apaykunchik chaynapia chay rata unquy wawqillaykuna pillaykuna. Así que agua estancada chay huchachisqa yakukunatas mana riki ancha hapinachu chay inundación chaynakunapi rika chayta limpiana chinkachina. Hay que usar botas, guantes, ropa protectora. Chay nuyu-nuyupiqa manam purinachu halachakeqa. Latakunatapas sumaqta mayllana, wasitapas sumaqta pichana. Ukuchakuna ratakuna miraruptinqa chaytapas limpiana sumaqta. Chayñataq chay yaku, chay hacha yaku rikurunqa chay ratapa ispasqan yaku chaytaq imaynatapas chinkachina. Chaynas wawqillaykuna pallaykuna. Bien, ya son ya 9:08 mama pajarina chiqui wakiqkunata imach kasuncha así kay yunkapi kay pasakusqanmantama anchata rimariykunchik chaynapin chay timpuriki pasarullawanchik. Bien, wawqichallaykuna panchallaykuna bien qaqayriki qaqayriki villakuykuna chay kay parakunawan kay punchaw parakunawanpas kay la medalla y mayo putka mayo para mayo nishuta riki purisqa kay punchawkunapi kaywan tukupananchik wawqillaykuna machu kay punchawkunapi parachayka munatinsi la meda mayo pas achka purikusqa chay nichkarqaku chay uraylawpi yachaqkuna Qawan ya kaychik yanqataq lameda mayo apasunkichikman nispakunaran publicaykamusqaku wawqillaykuna playkuna porque lameda mayunchikpas achka kutitam kunan wataqa allinta puririrun. Chaymi kaymanta rimaptinchik qaqayariki desde el 29 de abril, o sea pajarinmanta hasta 1 de mayo parakuna kanqa wak yunkalawpi qaqaya mapa de lluvia. Principalmente yunka kaqay qhilluchawan pintasqa kachkanqa qhilluchawan kaypi naranqachaw kay naranqawqa lawta masta paranqa nichkami kay qhillu lawchata paranqa kaqaya kay según aviso meteorológico kay yunkalaw principalmente yunkalaw kay brain chaykuna principalmente kay yunka chayta siki paranqa pero yunkalawmanta kay lluqsichanmanmi kay antes lawkunamanpas naspa kay ñuqanchik lawkunatapas para kachanmanraqmi kay hamuq punchawkunapi nispa niwachkanchik chayna kay paramantapas cuidachakunanchik justamente chay rata unquymanta rimachkanchik chay rata miranqa o rikurinqa hinaptinpas hawanlla kananchik. Chaynallataq riku wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq ripukunanchikpaq a ver, ripukunanchikpaq aquí se viene, ahí está, Duanca Balica. Kay chatawan rimachaykusunchik wawqillaykuna pallaykuna justamente kay punchaw parakunapas Huancavelicapi kay wasikunapas wichikacharin. Kay wasi wichiykus wawqillaykuna pallaykuna allin wasi, chaki pampachapi kanpas mana ninapipaschu. Ni hajalawpipaschu kay Angaraslawpi rikayna wichiykurisqa qayna punchaw parakunawan wawqillaykuna pallaykuna kay Santo Tomás de Pata mama kay vinchus urachallan. Santo Tomás de Pata, Llanquiray, Cuticsa, Santo Tomás de Pata, Angaray, chay afectaron mancasqa wawqillaykuna pallaykuna wasikunata. Chayskunan chay lugar kachkan por ejemplo Antaparco, Cuticsa, Antaparco riki kay mayu patampi kay Cachimayu patampimiki
kay pinchus pasaronchik ya kachik kaylaw kachkan San Pedro kachik waklawñataq kachkan Antaparco. Aislamiento total mama chaymi nichkanku rutas alternas kay pinchusninta chakiqnintaña San Tomás de Patantaña riki Antaparcoman rina utaq riki uranta rispas waklawnintaña muyumuna manaña chay mayu patan yaku patanta rinñachu ñan. Chay si gobierno local ña chay evaluación de daños nisqanta ruraykunña chay EDAM nisqankunata. Entonces ojalá solución kaykullanman wawqillaykuna peleykuna kay Antaparcopaq. Así que Santo Tomás de Pata Antaparco kay vicinunchik llaqtalla kay Cachimayo lawman pertenece wawqillaykuna peleykuna kay punchawpi parachakunawan sasachakuypi tarikurullasqaku yaku llumpayta riki chayarullarqa para llumpay chayarullarqa chaynapi. Bien, con eso dejaré pukullanchik wawqillaykuna peleykuna kay Antaparcomantam qunqaykuchkasqanchik chaymi yapachaykunchikraq kay partitaj. Con eso dejaré puchakusunchikña, ya son ya 9:13 de la noche. Tukuykuña, Rimarininchi, informativo regional. Uyariway sapapunchaw kay orata, kay wayra wasintakama, yatana kaq kamachikuynintakama. Kaypi merimasun tukuyrikchaq willakuykunata, llaqtanchikpata, Peru suyunchikpata, hinaspa huklawkunamantapas, imam kaqta, mana pantachinakuspa. Chaynaqa lliw willanakuychik, hinaspa kichaychik uyarinata, uyariwanaykichikpa. Tarcisio Quispe willarimusunkichik, chaynaqa hayakamuy, willakamuway, utaq asuykamuy rimarinapa.